Zirlaite Puitu-October thla current affairs sa kalolom ne vek achu October thla chunga thil thleng langsar zolte zirhona kanlo ne yanga ama sabera chuan India ram chunga thil thleng langsar zolte ilo en hawila point number 1 a kan nei chu ummit ti ania alampum chu understand, motivate, manage, empathize, empower, develop ti nia tunlaya school student mani intilum antam ma ril ruha na wangte zirlai wangten chumi ani wang chuanin Union Ministry of Education nwaya malaknein ummit ti hi dinania athil tumber chu student na awareness sensitivity le support mechanism pek ani adot lia chuan National Turmeric Board kan neya turmeric chu Mizo tongin so thing kan ti kha ania India government chuan in National Turmeric Board din chu arwa mana hi athan bera kan sha chu farmer te khan an nor na se mema so thing hi aman atowin atlom ain fluctuate na se mema marketa chumi ni wang chuanin ei sarkar hianin amante achin dan tur te khatyang song haron regulate lo se ti kha farmer te an du thu samania chumi ni wang chuanin National Turmeric Board hi din ani don ani adot lea chuan Rajasthan adds 3 new districts tiania Rajasthan hian tun kuma hianin assembly election an nei vedona chumi ma chuanin an Chief Minister Ashok Gehlot chuanin Rajasthan khochunga district pathum apwanga Malpura Sujangarh tile Kuchaman city ti ania hemi pathum tel hianin Rajasthan khochunga hian avain district somnga pathum an nei to donani next point ta chuanin habitat rights granted to Baiga tribal group ti ania Baiga tribal group hi Chhattisgarh state a omania anni hi tunhnaya hianin habitat rights pek ania an mani main nilo kamar PVTG ti hi an anni boy habitat rights pek lamni to PVTG kan ti chuanin particularly vulnerable tribal groups ti ania anni hi tribal group a po khanin nam claim le chhong engena ham chatna neilutuk lo ho kha anron soishan le na kha anitani habitat rights to engeni kan ti chuanin hemi vulnerable tribal community tan bi khan sarkarina uncustomary territories te and socio-cultural practices livelihoods traditional knowledge zongzong te kha sarkarina hum himsaka ven himsaka athil ti tur ani don ani adot lia chuan India launches Operation Ajay ti ania Operation Ajay hi tuna kan shat angin Israel le Palestine ho indona Gaza stripa Indian mi ho tang omkhomte India sarkarina awachan chhuana ania hi aminga Operation Ajay ti ania awai mi singha sare chongvel an chan chhok to nia soi ani adot lia chon Global Hunger Index 2023 ania Global Hunger Index 2023 a hianin awain ramza somni panga antea chutianga chuta chuanin India ram chu zale som pakhatna kanni ni hi nikum sangni somni pakhat pahnia kha chuanin zale pasari na kannia tunkuma zale som pakhatna kanron ni ani a last point that chuanin Supreme Court declines to recognize same-sex marriages tinia October ni som pasari sangni somni pathum khanin Constitution Bench Judge Bench panga Chief Justice of India DY Chandrachutina Shwaina Nwaya chuanin nei in angte hi anin nei thayam ti kha anon proposal chuta chuan an thuthu na chuanin India dana chuanin nei in angte hi in nei phalna an la pelawani September ni ruksan hi sompriyat khanin Supreme Court ve hianin IPC section 377 kha alo thai chhetwa chu homosexuality nei in ang in ngai zon ne hi swala ne lauti na lo pawng to ani Mizoram thil langsar zwalte kan lo en lenga masabera chuanin zakapa award sanghi som ni pathumania hi awve khatna dana an semania Dr. Lalrinomi tlang nuam veng chuan adong ani hianin a tho thatna wangin an peya chu Mizoram pona mechia omte alo ven hima alo chan chwa china wangin an pe ani adot lia chuanin Jivan Raksha Padal ti nia hi civilian life saving award nia Government of India ina pe chin nia he award hi pu ar kholiana pe kania longlai DC in ahlan ani adot lia chuanin react chu best tourism village of India ti a thanania hi 7th October 2023 khanin hlan ani ni khovel chunga thil thlengte kan lo enanga Statue of Equality in Maryland ti ania
Statue of Equality hi tulim nge kan ti chuanin Dr. B.R. Ambedkar ania Maryland hi USA a khopakhat ania hi India ram pona Ambedkar statue lian ber ni tura duan ania he statue siam tu pa hi Ram Sutar ania ani khan in Sardar Patel statue of Unity ti kha Ahmedabad a omkha ama siam lo ni to bok ani dotlia chonin India Argentina Social Security Agreement ti ania India le Argentina chonin Social Security Agreement an signa hi omzia chu Argentina rama India mi lo thok an omani chonin chung ho chonin old age benefits survivors pension ti te total disability pension khatyang zongzong Australia hina ami te na benefits apek khawkha India mi po khanin aham chatna kha alo nei ve thedon ti ania chu tiang bokin India rama Argentina mi anlo tho shim khanin India ina mi puiten hena ham chatna apek ve thin hawkha Argentina mi ho te na po chonin ape ve don ti na ani economy bi kan lo en lenga Masbera chuanin India records lowest employment rate in 6 years tinia hi omja chu kumruk chungin India rama unemployed kan tamber tum alani ti na ani ta hiani unemployed chu tu tenge ni an chiar kan ti chuanin kumsom panga chunglama tangin an chiar thina chu tu na hianin he report hi National Sample Survey Office in ti chwania kumruk chungin India in na thoklo kan tamber tum alani ani adot lea chuanin science and technology kan lo enanga amasabera chuanin nano PTA ti ania hi Materials Research Center Indian Institute of Science ina an hu chuania enge ni kan ti chuanin waste water treatment ani ni hi tui toxic chemicals a antel chuanin le industrial wastewater antel chuanin ni in aron chun vela khan tui kha ati thyang him theitura duan ani Odotlia chuanin brightest object in the night sky revealed tenia hi zanbi ka hianin wana thil engber hi engeni kan ti chuanin achen chuan RC ten tia achenin thla de antia amairo chu tuna chuan scientists IAU International Astronomical Union chuanin zanbi ka wana thil engber chu AST Space Mobile's Blue Worker 3 ti ania hi 5G communication system matana antinia satellite ania a eng emema zana hianin wana hian ama aya eng omlo anti ani dotlia chuanin water meal and space nutrition ti ania water meal hi engeni kan ti chuanin world's smallest flowering plant ania hi an hmudana chuanin space a ato thei ni in an hmuwa chuwang chuanin scientist ten space a astronaut hotana oxygen siam chhuak thei tu turle nakin zela i space a agriculture kan na chan ve don te ni chuanin hi asu su tu ani nge yang ti in an ring ani a minga chuanin water meal ti ania pangpar ming ani Union Minister launches Apna Chandrayaan web portal ti ania hi Apna Chandrayaan hi web portal ani na angin National Council of Educational Research and Training NCRT nena changkopa Government of India ina asiamania ta chon engeni atumber kan ti chuanin mi puiten Chandrayaan 3 mission chungchang engpo kan zirdua kan shazau du ani chuanin he web portal hi kan va pan the ani adot lia chon Operation Chakra ti ania he operation hi Central Bureau of Investigation CBI nwaya launch ania until ti ber chu India ram khochunga mun somsari paruga cyber criminals anjong chwaka hi kumdanga po anlo di towa tun kuma an operation hi Operation Chakra 2 ti in an mingan pho ani last point at chuanin Calyx coca vaccine ti ania hi Brazil scientist na anon siam chu ania he vaccine hi drugs lo ti to cocaine heroin khatang damdoi addict to tena an invent he na tur atidam the tu turata na andon ania athok nge thoklo chu anna chiang cha lawa amairo chu thok tura rin chu ani ni he drugs yanin I kan thwa drugs lo ti to te he vaccine hianin drugs lo ti to te thwa ka enang damdoina ana thokha han counterin I drugs addict ta na siam ani ni environment home chunga chuanin Delhi government chuanin green war room asiama green war room chu engeni kan ti chuanin tunlaya phe chuanin Kanshalara Delhi khove pumpuya city polluted berani ti te chu pollution kha government ina
adult he dan turin an ram man na mun an siam chu green war room ti in an phwa ani adot lea chuanin Punjab to ban Pusa 44 paddy variety ti ania Pusa 44 hi enge ni kan ti chuanin rice chikhat ania genetically modified plants angkha ania I Punjab a hianin an ching sa chin emema government na introduce thawania amairo chu tuna chuanin sarkarin a ban to don ani enga tingi a ban to don kan ti chuanin he rice hi natural paddy ain ni som thum panga chu ni som li velin I aron chau chhuana hun kha adu ani tin tuya he emema wangin apangai taka an manchin irrigation water an manchin baga khanin voinga mo voiruk vel kha ailet apmang tamani khamini wang khanin groundwater depletion te an hlaw awangin sarkar chuanin he rice variety hi aben ani sports home chumbi ka chuanin Indian chess master Karthikeyan Murali chuanin Covela World number 1 chessa Magnus Carlsen chu ahnia he hi Indian grandmaster hi kumsom ni pali mi lek ani ni awards kan enanga October thla khanin Nobel Prize Awards an semnuala Nobel Prize in Physiology for Medicine chu Caitlin Carrico and Drew Weissman nena pekania Nobel Prize in Physics chu Ferenc Cross Pierre Augustini le Anne L Hiller nena pek ani bokani Nobel Prize in Chemistry to Mungi G. Bowendi, Louis E. Bruce, like Alexei E. Ekimov, Tenia. Literature Nobel Prize in Literature to John Fosse, Hena Pek Anini. The Nobel Peace Prize he apoy mobera Nergis Mohammadi Hena Pek Ania Anihi mates Iranian women's Tana Law Advocate Shin Ka Anini. The Nobel Prize in Economics he Claudia Golden hena pek ani bok ani an mingte hi lam swalte lo ompal theya no she tham donya